whaafitai le lofo le tu mo le nei awa no tau tātou te whilo iai. Papena ina foi le whaangaloina, e pa ia mawalunga o le tātou o tunu I tupu mai lava I maunga te tele. Te io o ise I maunga iti, ne lava taimi o whea lava e mafuta mai iai o oele nā. O le malama I le tātou ngangana o le tangata anu Samoa, o wō mai māsani o whaia na mafuta mai, sila mai, whaafonga mai, o te whaafelo I atu I le swafa man malo Yesu Kiristo. E moni lava le upu e le lei le ali, wana le se anoa, o na mātanga o fia malonanga le lei. Ia po pene tātou te le umofo, ele nei tai au fo avi ia le tamai le langi. Tātou te le loa ina ia le whaafitai, koe o le whaapena o tāpena ina. E sunga I le awa o le tai a ona o te atu, whaafitai ei le alofa o le atua ale nei taimi. Nana o whai tawina lava o ni nai upu mai le whiongpa ia le atua e amatai nai. A le whaia lea o te tue manatua lava, ulu whale mai e New Zealand nei. O nisi whai malanga mai o tātou wa tunu e mamaupu o Samoa foi. Pea lo wai Samoa mua le nei a tunu o malulu. Ia o le titalo lava I ele mawhana o le alofa o le atua. E ta I elo tau soifua ma tau sia lo tau soifua ma lo tātou wola. A o tātou whelo e titonu o le nei atinu. E fo I taimi a vea nei taimi mai lo ainga I lo ainga wha mai se atuai nei Porkalame. Ainga o futia leo o misa o le olbala au le atua. O le titalo lava o le atua o wha mawhanawhananga. Ielo na file mui to sauninga I tonu e kalesia. O nisi fo I whai malanga atu. I sa moe moli atu ia tino maliu o e pele ia te utau ma o nisi fo I whai malanga mai. Ia manuia nei fuafuanga uma. I le alofa ma le taita inga alo tātou tamai le langi. Ka pena whauna o whalofa mwhawhelua I mal whaanora te lava le mwhain whaangaloina. Le manuia o lo ainga na e whio mai New Zealand nei. Pe lava na o avate tāua lava I lo loto. O na e sa ili malo, ka pena ina fo ia tau. Manuia nai whanau ia o onga tula I mai ngā luenga le lei, pa pena o tautuaina le atua, I tonu e kalesia, pa whetai I le atua I lo nā lofa o laupi sinisi, pale ta vale o le fale insinia, le lava le pisinisi, pale ainga o tūlanga uma, o le fale sui, so se vaenga, pa whetai I le alofa o le atua. Mai le toi tepa I le ainga mai ate au nele tina, pa nau ta inga ia, ma le tui matai leo le alofa o le atua. Peo na o avatu le tau, e le lei lava le atua. E le lei lava o ia sa uma I lo na alofa, ma lo na wha maoni, e fau mai le I tai au uma mo ue ma. Pai tawina lava le whiongpa ia le atua, ama tei nai le tātou maftanga I nei tai au. O mei nai, pai upu I titi lava ma le tuse I saia. O lona mata upo I lusi mo le wha, al fai mata tulo, le wha sa watu, I saia lona mata upo I lusi mo le lima. La oto mai aina al fai upo mua ma le lua. E avatu lea mo oe ma o le nei aso e mese le fai upo iwa. Hai mai, I wha urutalaina, o vi inga I le atua, o le manuia I ona pō o le mesia. O lau tatalo ma lau tatalo e whapeane. Leli I, o lo o tua lava oe, o te whaane ne ia te oe, o te vivi I atu I lo swafa. A wā ua e whaia mea e ofuai, o mea na e pule ai talu ana mua e wha maoni ia, e moni lava. O le aso e whaapea ai, pa auta o lo tātou o tua le nei, o tātou whaatalitali ia te ia, o ia whaolaina fo I tātou. O le ali I lava le nei, sa tātou whaatalitali ia te ia, tātou te fia ma oli I lana whaolatanga. Amene. A vea ia upu e whamanatu mai, I au tau whinangalo ma loto e moni lava whiongpa ia le atua, tātou te whaatalitali e mātango fia le alofa o le ali, lo ainga mo tātou ainga. Ia, e whaapenao na aua lava ne I whaangaloina, le lava nei Porkalame o tau tepa I le ainga. Ia, e whaamua lava tali tonu o le atua e manu ai ainga. E moni, e whaatino a tātou ngā luenga waiwhai mai le upo le whiongpa ia le atua. O le whaatua I le atua e o whaatasi mā tātou ngā luenga.
tulo lava o whamanatu lava ia, e le tuina a le tō te pai le ainga. Ioi, e le mawhaina ana tātou te tālo, ai le esa tātou ngā luenga, e tātou ngā luenga te tauna whaatinoina, e awala mai e le alofa o le atua, a wa le lalolangi o lo tātou iei nei, e vi ia lava le alii, lo nā alofa malona whaamaoni mo i tātou. Nei tai au, ai tonu lava, la ngona fia ma le whaafitai, tono le nā, vai asa o tona ea se io o mai le sta, o na o porkalame tō te pai le ainga. Tono na, tufi tau whao me ai whaaleanganga. O le mea moni lea, tufi tau whao me ai whaaleanganga, e whatawhai tau langa e fia, e o fo i tono o ainga lava ia. O le mea moni lea, wai le ngata i tono e ka le sia, ane mawhitanga le tamama le tina, maalo ma whanau. E ta uale a lofo le tu, whai mina le nava yasu. E se le tātou pisi, ia a tono e moni lava. E le upu fole masani na tala noa, ia ima whapea tātou i le aso tina. Ia ua milione ai fale o loa, o pisi ai fale ainga, whapea nā o whioa inga, o waalele na whai malangai, wa uisi whaatau tickets mō tina e malanga atua i lea mea, ma lea mea, whapea nā o fale ainga. E moni lava la, e whaatino ina mea uma. Ai o te tau atu. O sili foi o na whaamanu ia ina i tātou i le tū whaaleanganga. Vi ia leli, ole, ona o porkalame tō te pai le ainga, tātou te mawhau whauai. I awala ese saa mai e le alofa o le atua, i te tonu o lo whale. I le bā le tamā ma le tina, i o lava le whanau. E alua tu fo i tua i le ainga poto le bā le matai, ma lona whale tua poto. Ma ainga wa anisi ne utai me mafuta foi. A te tono foi o tātou e kālesia. Pea na ofa yatu, o te tono o le vai aso, o le tufio, na tufi tau whao ai mea ai whaaleanganga i te tonu o maota o le atua malu o le atua. I upu fola, o whaatino ina o tala, o pesia na i tamaiti. E ese lava awala na whaatino inai, o te whaatepa lava. I le tāua o tātou ainga. Ma le mea lofa a le atua, na mai tono o tātou, ai tono, tāu muliana le tātou laina, e wala au mai e o la se mea na e maua mai le aso tina. E whai lava le aso tina i tau sanga uma. Ai te tono ese uma lava ainga. Ese whaamanuanga le atua, o lo au mai te tono o tātou ainga, e au wala mai i usua tangata, o le e ka le sia, whai ngā mea lofa. O le upo o te abatu foi, o te loaina ese foi le taua. O nei lava mea uma. Ai o te tali tonu lava, tonu e tau te sila fia foi, ai nana o whaamanatu. E moni a fiong pa ia le atua. O nei tuli matai lava nei por kalame, pa mua lava le atua, e manui ai ainga. Pai mai i stasi o fiong pa ia le atua, e se le matang o fie. Ia, e tau loto e tamaiti, whai mai, o le tau loto le whai e tamaiti e mana tua po e tātou, o le wha atua, o le wha moe ma le alofa. A o le sili o nā mea, o le alofa lea. O te loa, toi wha tepa i tono o tātou ainga, o le alofa lava. Na wha tino ina i nava i aso, ma le o mai le aso tina, o le alofa o mea uma. O nisi o taimi, o le mea moni lava whaafitai tele tamaa, whaafitai le whanau, o mai, ai o te amai, o na e te le fe au le amai ai. I le aso tina, o le ana amai e le fatu tā ua lea, o lo o tu tō pia i te tono o tātou ainga. Tai tono mo to te leo ainga, e ui aina tau whaasoa soa, e le o to e pōse lilo, to te leo nai tātou ainga, ia o whainga tā le whaasoa soa ina, o tupe, ma tūlanga i tono le nei, a tunu umalava. Aina e wha mua lava, te leo ainga, sa tau mo whai lava, o na ole alofa. Whaatino ai le mea sili mo le tina. E masani lava na whaila o tala, i taimi fwoi o te, a oa awaia o le whana mai. Po le a lava le tūlanga iai, ele o le tele, ele o le ititi, a o le langona, ma le awala na whai ai. Ele o le tele, po le la ititi, ai o le awala na whai ai, o le abatu ma le alofa. O ni a o onga tā ua fo ia, e a o i tātou mātua.
I whanau. So te pale ainga, tasi lea vaenga. E te o ailo watali I malo wafine. Pawhetai te la pena o wat. O tonu lava o le nei vai aso o tuana I atu le aso tina. Ai toi whaatepa lava I le aso. E te le fe au momoli ma le fatu tuto. I o tau ainga ma loo fo I ainga. Po le a lava le te le o na whaia o na o le alofa whaatai le atua. Ai po le a fo le mea na mawhaia le tamā ma le whanau mo I tātou tina. O te li tonu na whaia o na o le alofa. E tātou te talia ma le whaafetai. Te leo nisi o taimi o la aiti tamaiti o na ia lātou tustusinga. E o ma iaso nei o lo o te wina. O tustusinga a tamaiti la o whanau. Ia lātou lava tusilima. E leo ni kās ho I e mai whale o loa. Ai o lātou lava tustusinga. E tusi mai e lava le o nisi o taimi o te ata o te whaitau. O te toe whaali I a lātou. O te tango whaapipi I lungo le wall. I le lo potu moe. O upu na lātou tusia mai a lātou tusi. Ma tala I taimi maasa whaapenei. E le sa o le sipela ina o nisi o upu. E te sila fia. O mea alofa I na whaatino le aso tina. E te la ngona ai le alofa. Moni te tonu le vao mātua ma whanau. E ala ona o watu ma o tau mawhai whaamatalitala. O na e te le loloto ma le tāua pe o na watu. Whaafetai, le se a whaina e se le mānaia. E o fwoi a ta uia na o wanu le whale enga. Ai mānaia fwoi. Te le fwoi le tāu mawhitanga ni tāpena ina le whanau ma mātou whiawhiai. Iwe, ai ai lava po le a lava le mea alofa ua amai. Mua o whaafetai ai. Po le teu funga la au, e se le mānaia, whaafetai tele I le alofa o le atua I mea alofa malama. Ai, o te talo ma o tui pea I o tātou aina. Ia e manatua lava le vāo ta māmal tina. I te tonu o le neipor kalame a le atua e awala le aso tina ma le tāua. Pe o no to a tonu o to tele lava, e se le mānaia a. Na e soi fua mai ama o wola mai o tala I titi e whai tau wal whaata oto. E tolu sumartasi no amata fo iona talu lotu I Samoa fo I aso tinama. Taimi whapene whaata wainai. E o mai au tātou mātutua. A tonu, e iei alau favorite verse, po lau whai upu fo I te tonu le fionga le atua e wala whaata oto tolu sumartasi. E te fia I lava. Ai mānaia o mawhionga pa I a le atua. Ale winga lau tala. E tātou te loa o maia upu, pe o na maia, ai o lau whaamanatu, e iai fo I mea te tupu le o langa le ainga, le bao ta mā, ma le tina, ma le whanau. O te toe whaamanatu, o na o lea lava, ta amawai atu nei whaafetai I lo walofa. Whaafetai I lo wanga le le, na awe e si o whalitua, I whale enga, si o to lua, io e ula fo inisi o taimi e whaapea foi, I le fo le whaalono. I leo so utina, ia e peta I ane, ma tātou loa lava, na I tala fo I whaatali ai, ai ese le alolofa o tamā I o lātou teito o lua ma whanau, I lātou tina I tono ainga e o foi, I nai grandchildren po whanau, e ese le alolofa I o lātou grandmothers, po tina, o mama, o nana, wai ese lava I ngō whaingoina I tamaiti, ia nai o lātou tina mātutua. A langona alo o tau a watu pēr ma moli pēr proklame, tu lou lava, pe fiu fo I lau whaalongo. Ai le mawhai o ni tuina ia te. Ai sea, o na o le winga moni leo proklame ne o le tue tepa I le ainga. O le tue wha tepa lava I tāua I te tau pēr, o na te tō pēr le whatu lea. Whaafetai o mai a lea so tina, tele mea na fua ina pe ona o watu e ui. I nisi o taimi o lo tau whaasoasoa, ai na whaia le mea sili le tamama le whanau whaafetai tele lava. Whaafetai lo tau wala lofa, o mea le lei umana o tau whaia pe o le upo le atua, o le whaatua tua o le whaamoe le sili o name o le alofa lea. Na o tau whaatinoina, I le anga le lei, pe ona o watu o upu whaala ai au tu whaina I tonu, pangā le alofa o le atua. Na whawhangaina le whanau, o tina, I upu whaaleanganga, I te tono o sauninga. Vi ia le li, te whaamawhanawhanai, I esa le mātanga o fie. O te whaafatai le atua, atam tasi fo I awe no tāua.
ese le manaia. Ese fo ile alofa o le atua a wala ese le alofa o le atua. A watasi nei vai tau fo i ole, taimi ole, so I fuanga savali ngā tina. A wala mai ele alofa o le atua. O le weekend po le asto na ina tua na ia tuni. Sa mawhai o na o, mafuta atua isitasi o mafutanga a tina. Mantu o foi o whanau o awhawhine o le atua. O le tino ke riso. Ese o le atua vine ma le atua vine o le whanau o le atua o awhawhine o le atua. Aina mawhai e le atua whaatisinga na o walwatu. Ese fo I le mātango fie te tonu o le baenga le I Avondale, o le Auckland Community Church I Avondale, o lo hapena na taitaina, e le sunga le whaiwhi au malo na whalitua ia Lynette Reed, ese fo I le manaia. O le wingas whaamatalanga, ese tangata po a whine o le atua, whanau o le atua o tina, mai le whata whaitaulanga, ma le whata whaitaulanga. O whaongaina fo ia le atua, le taimi o le mawhitanga a tina, pe o whaatinoina ona o le aso tina na mulimuliano e le asa ia le asa, a le asa tonai, na poto ai ma whaalongonongo, o uso a tina o whanau o tama I tai. Pe le o fina ngalo leo le atua, e whaongaina le atua a wala ese ilona alofa, na mawhaiei o na watu whaatasi, to tele ia e ese lo fia I le aso sa o la mona fa maulalo lu mo le tu mana tu foi ese foi le e kalesia ke usiano mana tu ese o tu fat fai taulanga ma le e kalesia o tapua I foi ia ai tasi o le fana o kiriso la to so sunga ya tia mo tato fa salongo fa business foi mai to fa rololi fa matalanga I talai lo le tato telefoni fa tai o lava neo tato por kalame o le toite pa ile ainga le nei foi vai sta pa fetai lava ile atua ile le lava le pe upuna atu foi ile nei tail ile fa ngaloina le matango fio le lo fo le atua tu loina lava fa matalanga le ba o matua ma fanau o le fatu ile le e to pea vai sta te tasi te mo fai pe tata longo pe ma vatu pe lo to pa ia ma le mamalu fa fetai matua mo lo to ngalwenga ai pe lava ona o avatu ele tu wina I lava le whangwa nei por kalame. Na o mai fo I le sao tina. O na o sila mwa ai o te walo ma tātou whanau. I whaatinonga na whaia o ele tama. Ngā lue whaatasiai o te leiloa. Ai o te talitonu wa au wala na o tō whaatino I nai. Tama, a le whatu le nā leo e te tō I lo watali o lo wawhine. O mea lelei umana e whai o whataita inga lelei e o te tonu I kalesia. Whawhetai tele lava I au whai ngā lue ngā lea tua. E sa whapena na whatinoina por e ese umalava. Wai ese whai taulanga tātou te tāpua iai. Ese fōi awala. E whatinoina I lava. Leanga lelei atu I nai tina. O upuna lātou wholawholaina na tuwhaina. Peona o avatu. A tonu e moni ele upu wa tufi tau whao mea ai whaaleanganga. Na a ai I mea ai whaalettino pe ona iai I te tono lo ai. Aina tātou watu fōila. Tono manu. E ese fōile manaia. Ese fōile whaasoa mai e nai tina o filifilia I lātou tūtula I mai lea lofa o lea tua. Onisio o telo, onisio o tina. Ele I tūla I mua lava e whaise tala. Ai peta iane, wa avea lea sao tina. Wa avea o sawa noa tāua e mawhai o na tūla e tala noa ma vatu o ia o le ave fe au o le tala lelei. O lae sila ma va ai iei lau tama. O le nāwa sawa ai seu tamatama ia te oe. O le nāna va ai seu tamateine ia te oe. Na e tū ilunga. O oe le nāsa e te talo. O oe le nāsa whaatinoina o ame na e pese. O le whaataita inga le leile nā. O le whaataita inga le leile nā e le whanau aisea. Pai mai le upua le atua. Ia e tau wa ulumo tangata. Pai mai Yesu a whai e te mai tau wa ulumo o tangata. O te le tau wina foi o ilumo lo tama. Ese le maneia. Whawhetai lava. E ese le lei o le ali e le o sautala.
o upo le fiong pa ia le tua na o fa manatu ma le fa alo a le au ngale o le te tu le ala vale me wa mai le fa fitai o nana ma aisi au tama le sisi la atu le fa nau ia te oe le mea na e fa ia vea fo ima a o onga le lei i le fa nau ese le mana i o tatou sauninga wa ese uma tatou e kalesia o le mana i wa e le sense of humor le o fa pertania le e taimi o tala malie e tala fa tala sua ai o nā mea uma e a fi mai ei le alofa i tala atina e fai mai na ia latou tane tuloula a pena e ese le mana ia a o tuatu ina o le te lei o le alofa la fi mai ai o le mea moni lava lea e tātou te momoli ai le whaafitai pe ona o watu e le o le te le e le sa whaina o le mingo se whaamatalanga i a whaina se whina ngalo se tangata na abis ta abale po lasi me alofa te le sa whaina a le wingo la o whaamatalanga o le a lava pe te le titi pe ona o watu whanau foi o si tama i notes lava e tusi mai e le pepa lava le malana pentala la tusi mai e le tala ia te oe e ata fo ia ana nafi e mai fo le kada a le sti grandson oi o matua ia o mai le ngana sa moa la tama i lana tusi le mai tusa o le tele o le nei tusi na mai ia te o whaafitai mai ai e tō te sila fi o mea whapena e este le tā ua ia i mātou nei tina e vi i ai le ali to tepa i le ainga o whaata i ta inga le leima le tā ua whaafta i tele le au whainga lue ngā le atua pena o watu ese le mana i o le sto na i le ana o waluaia ese e ka le sia o la ulava ti talo i tono o tātou ainga a o fo i le whanau e ka le sia ke sia na uma o le tino ke riso o le fo e ka le sia bena o tiaile o le Auckland Community Church Avondale ia o te lo o le ekalesia le o le ekalesia AOG ese uma tangata na o fitau iai o tangata ekalesia me tisi ekalesia e whakasa o nisi ese uma ana o mai a whawhine o le atua le whanau a le atua i tina tāpua i whaatasi mi whaalongolongo le upu o le atua ese po le matanga o whiwa o i o te toa i le fatu sila fo ia i o tau walo ma tātou whanau e awa o ai foi o a whawhine o le atua o le tino o keriso e le whaelonga tangata le atua e alofa i lana whanau o e umai au ona matalia Yesu i lana whaolatanga e ala lava na o tūwhatu ona o le tā ua le ia i titonu i e awa o ai o tau walo ma lau fo i whanau pe lava na o watu ma le whaaloalo tau mawhai lava o ma le loto maulalo o sa utala e abatu e awana ana abatu o te lea savali e fo ia o te langona la fo i loko wha maulalo te whaatu ese i lea tua nisi o teimi o ani wha le tonu o le whanau o ani mea whapena o te whaatu ese te tū le vālea a wā o lo tiu tele o le tina ina ia wa o pele whanau te tonu o tātou ainga o le mātutua ta ilo iai tu lou lava i lou ainga ai awa uia po le ale mātutua o le whanau ua whai o lātou ainga ma whanau o whanau wātili ai le te leo le whiau e te tau ana abatu wātili ai le whaatinoina o tiute e te tau ana tuwhai nātu i te tonu i le vā o mātua ma whanau whaaftai tele lava o i tātou te loai le alofa o le atua ia o leo talaina tā telefoni whaamanamola lava tia e tala pepe i se tā se fia wala au mai o le ase tāu o le ase mea alofa na maua mai le aso tinai tono lau e kalesia le ase whaamanianga a wao i fo e fe ase sia iai a inga pa pena no mai whaatasi ai o mātua ma whanau tala pele tā telefoni pe e se tā se wala au mai e tufa mai la whapena pe ona o tala no atu pea inisi o vaenga e tāua a walawa le tātou porkalame o nau tala ina le tātou telefoni a le nei taimi pe lava na o avate tuli loa ina lava le alofa o le atua e ese le tele monisi na tu ua a inga i Samoa whai malanga mai fo i titono ni usile nei o nisi fo i whai malanga atu nei o i Samoa mo nei la fo i wha moe moe o nisi na whai malanga atu nei o mea alofa
Yo I au se talia po fia lava le nu o iai ina ia mafuta manisi e pele ia te la o le tāua lea na iai le aso tina fai ngā mea alofa na wha mua lava le alofa na mawhai ona whaatinoina lava o mea uma lava i tonu o tātou ainga. E le ngona ai fia ma le whaafitai a wa o nei mea uma lava tātou te whaia tātou te tali tonu e mawhai mea uma i le alofa o le atua a o fatu le lei o lo te tonu o tātou ainga o wale lumanai wai atia e foi o se o tamale na o se o wafine na ole a mea foi matina yasa o mua mo nisi o le whanau la iti lea o te whai atuai o tonu le nei taimi a o la iti la tau mo lani te le tāua o fe au mātanga o fia o lo momoli iai Patinoina foi e i la tau nisi o vaenga foi le wha mātanga o fia ina ma le fe au momoli a le atua tasi nā mea tātou te whamanatu le whanau o le nāwa o ina oe te tonu o le e ka le sia le fai fe au ma le whaletua ina ia e tau tala ia avea oe ma fai masui o le a o ngā sa le ale mea na ina ngalo ai te tonu o lau tau ngā luenga na whaatinoina le whanau ia e vi ia ai le atua Tātou ma leo talaina tātou telefoni te wala o mei o la se pe au tāua o so se tasi lava la fo se tūlanga o e sila fia i leo ngā le aso tina mo lo ainga mai tātou umalawa Ia whaatali esi tātou wala au pe a whai ese se fia wala au mai o le a whapenana a watu tala o le o tau sila fia ne le te le o le swinga o le tau ia tālofa lava tālofa Talofa, ia, tui tau mawhai mai, o le nā o lo whaataresu le sunga ia tia, ai o tui alu ese ia whaamul mole, tui tau mawhai mai. Lea lawai mawale awa noa mo o tau awa ale petu wha inga lea i tātou polkalame, i o tau whina ngalo whaatarasi ma se manatu ia tea, i te tonu lava o le nei polkalame vai i sata i tasi. E tā ua tele o tau whina ngalo, i le saa mai foi o le ale alofa o le atua, i lo foi a inga, o te tono lau e ka le sia po le pā o le tamama le tina ma le whanau i whamanu le atua e awala lea i te tono o tātou ainga. O lewa o atu tātou le swing o le tau le o toi pōse lilo mga e ese le babe ali ia ai peta i ane ele e mawhai o lea ua tātou iai fo le nei taimi e māta ala i fo i tono o tātou ainga. E peye e tau sila fia le fo nei tala o te whai atu. Peita i ane, e fo wāsa oma. E fo la wāsa oma o le e te tau. O na whaatinoina pēr, wha manatu pēr, ma whangu pēr. Le fo e o tātou ainga, mai se nai ainga fo, wha ato a whio mai fo i mai Samoa, o lo wa alalam papa awatina e fo i o tau ainga i tonu le nei e tunu. Ia tonu fo i lai fo i si o manga whaafitai, lo i nisi o lo fo tua fo i mau tau Ani lue whaatasi a wale tāpena ina o tau a ingai nei fo i swing o le tau te tono le nei atino. Ai o le whawhangu lava i te tono o tātou a inga i o tau sila fia le o tau pōse lilo. Tūlanga māsani, mātua, mai se lava i nai whana witi, pa mawhana whanaina o lātou moenga ma tūlanga umala. E fo e ona abatu. O tātou whale le teimi nei o le mele māsani abatu sto o lava. Tono monisi ia e whamanatu pēr. Ai monise fo o te momole nei whata ai whio mai nisi. Te lavo teimi a whaina iei o lo le fiafi ia. Toso loa ia i whaamalama fo ia po drapes, po blinds. E whapena wha mawhana whanaina ai tau fiaisi na vevera mai le la. Lea na maua i le asto le nei. Pio le whate te ingo nā nei a fiafi vawe na toso le i whaamalama ma tāpuni. E tā ofi mai ele vevera wanisi aune i tō talaina ia. Ia whaamalama ia o drapes ai tā ofisi mawhanawhana lea eu ia e le mawhanawhana tele. Ia ai peta i ane o le nā iesi mawhanawhana e tā ofi tono le whale. Pa pēnā ona ia i te tono o tātou a inga fo le vaenga e tuli matai. Ia e whaamanatu foi tono o tātou heaters. Ia a ki fo i tātou heaters nei teino o tau malulu. Tau te loma tau tia le alu lungo le elitisi. E winga ese o fo i lo fale o matai o te sa a mai wa alu lunga fautua mai o lela alu au tele ma fau wina le tele o le tele fo i swinga
I lo fale ia le fo o tau faila fo ia o le mea e tala whenga iai. A mea umane pe o na watu le sa whaina i le o lava lava lana whaasa lana whaasoa. Ai pe ona o le whautuanga o wā e au ngā e mawhai e sinas fulu tā la e sefe mai le paua. Ia na whaata wai tulo e le o se tulo lava le o se o inga. Ai pe o whaamanati o whaata sang e whai e nas fulu tā la sefe mai le paua le whaata wai le whausus. Ai o oi lava ma, pera whai atu manuia ma le soswani o tātou lava ainga o nai lo tau sila fia, pe le upu lea o le whape o lei o tau au mo tātou lima. Luingo le tala o nai te sila fia ma e loa, le mea manuia ai o tātou ainga. Luingo se wha matalanga ia whape na mātala i nei mea uma, pa me ta pē fo i le mōli, pe a whai le te tau o nola. Nisi o taimi ia e tele mōli e ki fafo ia e pule lava le ainga ia. Ai pe o le titalo lava ma le fautuanga. A whai le Naomia ia tape, whai o la saunga le mu, ia i le a Yesu sensa light ia le lei, a le a whaina le o no le si o taimi i e mōli e ki lava i fafo. Ai le o Naomia, a pe na mātala i nā mea, a pe nā fo i la amalama le tāpua no watu i e tosu tatu i whamalama. Ia e le fōlau whaafonga mō to tele o nisi, ai mō nisi whaata a whaafonga ma, nisi o teimi te vaia. E le i tele le teimi nei, ka tonu lava ona o whale tuai. O le tele o whale tuai, a wai e o tātou te whawhitai e o loo, a lana pāpā au i whale fōu po units fōpio na vai o tele o nei, a oe o loo i e pei whale tuai. Ai le o iani central heating, ai o loo whapena lava o whaonga heaters. Tele o teimi, e e su umalunga o lau papa po window sills. O inala e te tau malama mai lole tai au ma wha malama o su uma. Bua hoa ma pasi su. Mawe na solo ese. Ina ia awan i nofo le malulu i te tonu o le fale. Ia manitua a meise lava o maotia malawa o lo alalam papa awai. Tulou nai o tātou tua asina sina. Pa mawhana whanei nai o tau maotia malawa. Ia wā, o tūlanga māsani lava e le fōu i lau whaafonga. Ai pēo na o avatu e te tau lava o na whaamana tuatu. Wābeo na solo ese le nā su ma mea uma whaapena. Ina ia tu e mawhana whana le whale. Le lava na avatu o tātou lava. O le nā lava ia te oe le fōfoina te tau. Leisa whaina pe a lava lau whaasoa. Ai mo i mātou nei mai o lo tau mwhai na ia. Sefe lava fo e steleni o nei o ngā mō nisi mea. Ia e te tau na tātou mātala iai, mai se lau fōi mo i whātau a whio mai Samoa. Ia e sui fōi le tau mo i tātou umane lava. Ia tūlanga māsani lava pe fōo na avatu, se aki mua le hita. Taimi lava whape nei tau sanga umai le tu uina le porkalame tu e tepa i le ainga. Ba ai lava ia hita spo le lei, ave ese ni mea o iai. Me se lava tu ngā hita si iai elements ia i te tonu. Ne te ua mua i te tonu a whaina ai ia, e whale, e whape nā fōio, electric blankets. Pōpalani keke ia e whaonga ina e tamaiti ma tātou to tele moenga, le ki ma whaamawhana whanai. Mana tua, ma ai, ne te ua iei se waia o whaale e tonu, o le tūlanga lava lea, o le vaenga le i palankeke e le tise, e ave lava e siaki. Ne te i lava o e se whaale e tonu o waia, ne te ua sipaka seisi pe electrocuted seisi. Ai manatua e mawhaina ki nei palankeke, pa mawhana whanaina le moenga, o fo le taimi e watu ai. Ia ave ese leo le palankeke, ia peta pe le palankeke, wala ua mawhana whana. Ai o nā mea umalava pe o na avatu. E le fōu lau whaafonga, tulou lava, tonu e pe tulou pe ti ngā fo i o tau whafonga le whaafonga mai peo, o avatu pea. Ai leanga o te taritonu e te tau longo pe o nisi o taimi. Se ilonga lava o ese whaale e tonu po se whaala me lave o na whaapele, oi ana i loa lava. Ai o lea i whaamanatu tātou uma lava, moa o fo ia. Ai o whangu pau, o te lava o tua asina sina mai tātou. Ia e whaonga ina lava ese te lo whangu pau mānei ane ui e neuna po. Le pe iei i e mā moe ia i whafo mānei a wai. E whai a whangu pau si ta mama stina ia i ona afisi lea tu lolama. Pa ma whanai nai, tonu fo i o moenga, tu le alunga o lo pito i lunga i lo nao,
Faatasi ma le pito i lalo e tu iai ona a'ao i ona vai. Ia au fu le taimi e o tuai malolo. Ia lai mafanafana. O nei lava mea uma e tau mawhai pē tau longolongo ona o leo a mata foi. Le tau malulu. O lo talaina pēr le tātou telefoni. Le se tasi fie vala au mai. Le ase tā ua ma se mea o ngana maua le aso tina. Ia e manaia. E whaasoa mai. Ai o la au tala noa atu pē tele lava mea te tau tala noa i anto te pa le ainga. E whaamanatu ai pē le tā ua. Ma tāla tātou tina. Pe lava na o avatu male. Pe ona yele lotu nei mai tātou uma. Pe lava na o watu le. Mana ia whai tau lale. Le whatau tu le to sumartasi. Ia e whaavalu na tau lima. Ia o ngā luenga tātou lima. O nei ngā luenga uma lava whaatinoina. Wa fe au mga luenga. A o lava. Me o nai o au mo tātou lima le manuia. O tātou ainga. Ia ale nā. Mai e whaavalu na tau. Ia ele ngata o ngā luenga le lei uma e whaatinoina yo au. A le wia se whaamatalanga whaalau e tele. O tātou lava. O i tātou e iei le whautauta o le poto, ma le ata mai e le e wha ai e nei mea umalam, ma le fo o sau le tau malulu, ma le tua fo i tamaiti, fo i mai le a onga, ma ai a su tō tini, tala ma api este, le tasi nā mea pe o na whaatanuina, a wā e mai e fo nisi o tamaiti, a o le a onga i utala se e vai, pa pe nā whitamo ea ina o tō tini, e na tō tu ua leo le a onga tō o mai fo i ma tō tini lai su, o tu se vai o mai foi ale te tala tu o tini tonu se vai o le pa manatu ma le fa alo ave ese totini ba ai po mamango totini o tamaiti mo le asufo pa mo le lava ina ia fa pena ona awani i mama i tamaiti tato ngā luenga fo i o sui le taimi a nato se fe o tonu le to tau fa matalaina le vai la o po misa la vale tai au ona winga ia te tau foi ona mātāla i tātou taimi umalawa po le wati ai sea ina ia awane ina nati le alo le tāwale awane paapea o le atuai wahalu le atoa le tāwale momoli tamaiti o le ala lea e te tau na mātāla mātua paamanatu lava te tepa i le ainga o tātou wala awina ia awane i fiu tātou ma le whaaloalo o tātou wala awina nā ina ia mātāla ese o mā ainga. Nona winga, ese ainga i tamaiti lai whato a o le a o ngā amata. Le fo i tamaiti o le tūlanga lua, o le kolisi pe lamo na amatu i tātou porkalame i asa o tuanai. Ai toi whaamanatu o le sui o le tau, o le ai po misa, a o le ai o le taimi o tau na ave tamaiti i o le mela i le train station, the railway station, ne me po ele train. Wa le tiute na isi mātua. E o i lata vale momoli nai whanau o le me po ele train. Wa e atu i nei pos whata i mai West Auckland. Anga i tai kolisi lai tai au kilani. E o le universite. O le ai ngā lue whatasi ai. Whamule mole ia vai fo na malolo. Ma le whaaloalo lava. Ia whapena fo na ave tamaiti. O leo te ata o vai le sipili le tau whaawhi mai whamai ave e seia e telefoni e tamaiti e te ishuluono. Ia leo te le lopo feo iai e atonu o tonu o tātou ainga. A whai o nai silafia. E te loa e oe. Ma e silafia o le me tāua ma le lei mao ngā mō lau whanau. O le ave e se o le telefoni ai le i malolo. Ia o na e tāwhia le se i o atai au. Le tai au tue ave e telefoni. Ina ia moe ai le pōlea, le te tu atu e moe, ia alai lungo le telefoni, penga taia, hawhetai mātua, hawhetai ta māma tinale o no sai ma le whapale pale. E le o toi whai mō fie lau tō ngā luenga, ma le tātou ngā luenga. O te mawhauwhaua u yaso iaso o la iti lau whanau. O telefoni fo ia te tangi, e na e saule lifi ilunga ma e tautala iai. E whata ao o mai telefoni o mobile ia o le vaenga le o teile university. A o aso ia e leangi nā telefoni. E mo moe lava la tamaiti ia. Tono o whape. Tā lo whae. Ia te utou o lo whengai. E se le whaingata. O le la o mawai nei whanau o la o whanau. A wa a leo langa le usui leo langa. Ai, peita iane.
e a mai lava e le atua le onu sa'i ma le whaapalepale. O le mea moni lea, e ia te oe le tamā ma le tina, e ia te o lua foi, le sila fia i au wala, e whaatino i nai lava le manuia, i te tonu lava lo lua ainga. E te lua sila fia, le tala noa i tamaiti, e ave ese le telefoni, a waa lewa e sila fia le vave le tae au. Ai au waine ina nati le taavale, e ave tamaiti ne ila vea le taavale, ia po lo tu sava vali foi, ma te ia waitai, ma o oiloa, ina le ai se lotu. O le mea lava lea o te whautua i nai. Pe ona o avatu e te tau lava, ona iei se whaafetai i le atua le tai au, iei la talata mai le aonga amata, a onga iei, a lau whautuanga me lo whaalolo tele lava, a wete ita. Le ngā luenga ia tina, ma le program tu te pala i whaamanatu, a whai wa filosofi le ta vale, ai le whaia le te talo, ia, ai atua atu lou lava, la po le toast po la mele la ai la inu ta vale, la nei puti ma le ni kofe wa o ye fo ye pu ye fa ne ona po pe na avele kofe i lungo le ta vale le mele sa ma to fa ye ya so la ma la fa na le tu o i pu e tonu i alu le ben wa to tele ta mai sa no fa o nga mo ia mai noa le ti e uso mo le pese fa le fa aftai ma te talo mo la to tonu ta vale vingo le tala fa mo le mole au wa wene ingalo ya te tatou a fai wale mawhai ona pai le lotu lungo le laulau ma ai ele breakfast tamaiti ma tua ma lo whaalolo tele lava au wa lava ne ingalo po le taavale nae o ai te talo ai alu ai taavale e fai whaaftai i le atua ma mo le lava mai le taele ona uloto po le kalame lava ia atu te pare ainga na alfa manatu tu watu ina i o tafa i lo fina ngalo ai o le atua le tama e manu iai whaamoemoenga umo tātou ainga. E whaamoemua le atua. Ia talo e por kalame, ia iele alofa o le atua pe ona o whaamanatu e tele tāua, a tonu tau tele o wala au mai, e tofu a tangata i a wa uia. O te tali tonu na tufi tau whao mea ai whaaleanganga. E tonu o le manu o le atua, tonu o tātou ainga. Mea umana whaia i le alofa pe o le upo o le atua o le whaatua le whaamoemoe ma le alofa, a le sili o le alofa lea. Na whai umai nā mea mo le aso tina, o le alofa fo i la lea. Whaawaina e fo le savalinga ne vai esta. Tono o tātou ainga, ma wailo soi fua manuia, ma lo mālosi le tamā te usu i lau ngā luenga, o le tina, i e fo nisi o ainga whai ngā luenga ma le tina o nisi, o tiu te tono lo mauta ma lo la. I whaamanuia le atua i o tō whai wāna whilima le neas, so se mea lawa e whaia, tātou te whaamoemoe. O le whina ngano le atua, ia manuia lo ainga ma lo ainga. O le tofi le nā oe mai le atua, o lau whanau ma whanau au whanau. Ai mai se le alofa le vāo le tāne ma le whine. Ia whaaftei tele lava, mo le talieina o au tonu tō mōta ma lau, o le talo lava le po kalame o te pele ainga. Whaamanatu. Manatu atu ia te oe le alofa o le atua, o oe o le manuia mai le atua, o oe le tamā, o le tina, o le whanau, o whaamanuia ngā le atua, i tātou ainga e ka le sia, le alofa leo le ali o lo tausia i tātou o naso umalama, e lava o na avatu o le talo por kalame, a iai lava se ainga e tōtasi, a iai fo e tangata e tōtasi, wao ngā iai le por kalame le nei tai au, ia, vi ia le ali, Whaamanuia lava le atua, pa ia lau whai ngā luenga le atua o ainga pota uma, o ta māma tina, mā atua ma whanau, ile amatanga fo o le neiva i sta, ia o le talatu lea, mana tua o le atua, o le ta mā lava ia o ainga uma, soifua manuia i le neiva i sta, te iatu lo tu soifua malo ola, tua whelio e fo i musfa poponga, e nā vai aso mua. Haftai tele lava lau tō whātia tia, no fitele mo o tau ai maiseli paenga uma lava le au tau tua i tono le alaleo i ele file muma le manuia o le atua. Ile nei fo i vai sta, so i fo ia ma i manuia.